haray islam sans frontiére no ɓe wiiɗe noon ka ɗemgal français haray ɗen jarna kañum musidɓe meɗen wonanɓe en ton ɓen e siɓɓe meɗen kadi accituɓe golleji muɗum acciti tañji muɗum jaɓi luɓugol e nanɗe maɓɓe ɗen ko waɗi noon haray ko wawata wurnude yewtureji ɗin ko jentatoɓe ɓen si jentatoɓe ala haray yewtureji ɗi wawata wurude ɗum noon haray kañum jentatoɓe ɓen hiɗen jarnaɓe ɗe weltaniɓe fota ɓuri ko kamɓe ɓe woni weltanade en kon saabu ko kamɓe waɗi sino wowlede ko kamɓe waɗi sino radio ji udditede ko tawde no woodi jaɓuɓe jentade haray ɗen jarnaɓe ɗen toranoɓe Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkidu e maɓɓe peewal ka adna ɗo e ka lahara e haray o yafano en bakkatuji meɗen ɗin ko adi lawade e haray inchallah subhanahu wa ta'ala wona musidɓe meɗen ɓen ka radio islam bila hudud no ɓe landori noon wondema haray en waɗi yewtere hande fi piiji ɗi tawata ɗin neɗɗo si o waɗiɗi Allah yafoto bakkatuji makko on haray hiɗi ɗuuɗi ɗi gasta e jonde wotere en ƴettay mawɗo majji on taw hande inchallah subhanahu wa ta'ala aroyen ñande goo si tawi ko ɗum Allah muuyi e piiji tosoki jokkituɗi ɗum ɗin ɗen andi haray e moƴƴere allahu nden subhanahu wa ta'ala e yiɗugol malnugol en o waɗani en piiji ɗi tawata ɗin ɗiɗo no holli wondema kanko Allah himo moƴƴi himo yiɗi moƴƴagol e meɗen haray ko ɗum waɗi o yamiri en piiji ɗi tawata ɗin si en waɗi en heɓe moƴƴere ka adna ɗo heɓe moƴƴere ka lakara o rentini en kadi e piiji ɗi tawata ɗin ɗin ɗon si en waɗiɗi en heɓe lorra ka adna ɗo heɓe lette ka lakara sar'ingol ɗiɗo piiji ɗiɗi waɗugol ko watten fiyen heɓu moƴƴere fiyen hisu waɗa kadi ko acceten fiye en hisu ɗum ɗo ko holli wondema kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗani en malore yamiroje ɗe o yamiri ɗen fuu kanko o mara toon intérêt kala ko o yamiri en ko fiye en heɓu moƴƴere kala ko haɗi en o hula lorra toon kadi kala ko haɗi en ko fiye en daɗu bone haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala se rewimo en nafatamo hay pus se yeddimo e lorratamo kadi hay hunde idan dewal men ngal ko fi meɗen geddi men ɗin kadi Allah dandu ko hoore meɗen ardata joni noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴugol makko ngol o yamiri en ye en waɗu e hoore kadi ɗen andi jikkuji meɗen ɗin himo andi jikku men on no tuma goo bani adama wiyete waɗu nafa muɗum o salo joni noon o wiye yo accu ko lorratamo o salo o wi kanko subhanahu wa ta'ala si ɗum adi wonde han joni kadi koye yiltito toroɗen mo yaafuye ɗen andi ɗum ɗo ala e tagaɓe ɓen wawɗo ɗum hay goto wawantama yiya a bonnumo yilto kadi hata ko kanko torotoma yiyatoromo yaafuye ko Allah subhanahu wa ta'ala tum mari o jikku moƴƴo ɗo o yamirema saloɗa o haɗema waɗa ko haɗuma kon yilto kadi o wiya a ɓay o yiɗama lorrode janggo yiya a toromo yaafuye ɗo e lawade haɗa ko ɗum woni ko e yodde fi muɗum haɗa yen guelo ko wiyete tububiye kon ko ɗum ɗo woni teppere aranere nde neɗɗo on fokkitata fiyo Allah yafanomo bakkatuji makko ɗin sabu e sabuji yaafede bakkatu ɓurɗo mawnude on ko an neɗɗo on ko ya tuubugol ngol ko honɗum ko jooɗagol anditade hi Allah yamirima hunde nde waɗata nde hunde nde Allah yamirima ya waɗu kono yo ko nafoore ma an woni e mum wona nafoore Allah so wima ya juulo ko nafoore nden ko an jeeyi so wima ya a hooru nafoore nden ko an jeeyi so wima ya ittu zakka nafoore nden ko an jeeyi kala ko o wima ya waɗu e dewe ɗen woni dewal ngal ko ngal farilla woni dewal ngal ko ngal sunna kala ko yamiraɗa ka dina ya waɗu an neɗɗo on ko an jeeyi nafoore nden wona Allah subhanahu wa ta'ala jeeyi nafoore nden wona malaika ɓe jeeyi nafoore nden ko waɗɗa kon fuu e moƴƴere ko an jeeyi idan ko fi honɗum salantoɗa waɗugol nafoore maɗa idan harayya andu ko an jeeyi joni noon kadi kala ko haɗuma so wi'ima wata a ñaamu dorogo sa a ñaami dorogo yeyna e hoore maɗa lorra kanko e hoore maɗa artata so wimata yar beere sa yari beere lorra kanko an jeeyi so wima wata waɗi zina sa waɗi zina lorra kanko an jeeyi kala ko haɗuma kon e boneji ɗin ko lorrama woni ton an bani adama on idan ko fi honɗum a accata ko Allah haɗuma kon ɓayle pellet sa waɗi wona kanko tampinta ko an tampinta idan ɗum ɗo neɗɗo no hani dartude ɗum ɗo ko ɗum waɗi nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki konngol daɓɓol
tindingol ko yaaji fi ko wiyete kon tubu buye ɓe maaki annadamu tawba ninsugol ko bonnani ko tubu buye. si tawi neɗɗo on jooɗi ko anditi he o waɗino zina ene o bonni ko waɗi konko o waɗi ɗon o yiɗa ɓeygu makko waɗi ɗum, o yiɗa ɓiɗɗo makko debbo o waɗi ɗum, o yiɗa bandirawo makko waɗi ɗum, o yiɗa siɗɗo makko hay goto e gorol makko ngol waɗi ɗum, o yiɗa siɗɗo makko goto ka dewol makko waɗi ɗum. joni noon kanko o waɗi ɗum bandirawo goɗɗo, ma o waɗi ɗum ɓeygu goɗɗo, ma o waɗi ɗum ɓiɗɗo goɗɗo, konko o yiɗa yo waɗe ka makko ɗon o waɗi ɗum goɗɗo andi o tooñi. idan haray o andita de ko waɗi ɗo ɗum ɗo ko bonnere ni o ninsa ko honɗum o waɗanno ɗum. ɓawo noon o ninsi o yiltito e Allah subhanahu wa ta'ala, o fiɓa ka ɓernde makko inchallah fodde ma gurdam makko ɗan no heddi o bone ɗo o yiltitatako e makko hande kadi. on tuma noon o wiya Allah mi torkema yaafalanko komi bonni ɗo. ɗiɗo eɗen andi ko ɗiɗo woni sartiji tububiye on, ko ɗiɗo woni teppere anere nde neɗɗo fokkitata fi heɓugol ko wiyete ko yaafuye. ala e sabuji yaafuye ɗin ko mawni ɓuri ɗum ɗo. idan haray sabuji arano on e sabuji fiyo neɗɗo o yaafe bakkatuji muɗum ko honɗum go taw ko ninsugol bonnere nde neɗɗo on bonni nden o ninsa ko honɗum on e bonnande. ɗiɗi ko yo o fiɓu ka ɓernde makko yo ƴettan Allah ahadi nde bonnere nde wonno e wadde ɗo fodde himo heddi e gurdan o wattatande hande kadi. tammun ɗum ko honɗum ko yo fewtu Allah o toromo yaafuye yo Allah accanmo. eɗen geeli ko adna ɗo ala konngol welaygol Allah subhanahu wa ta'ala hewti wiigol Allah accana. konngol ɗo konngol kadi ɓurata mettude Allah yawmal qiyama tuma nde weelo Allah accani ton, Allah jaɓata accugol ton. si a wuuri e hunde nden ɗo a acci yamiroje ɗen ha a maayi ala ton hande kadi ka golloyaɗe yamiroje artata kadi adna gollaɗe. ko ɗum waɗi ɓeɗo yimɓe duumiɓe e jokkugol beleɗe, duumi e yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala, duumi e jokkugol ko faala kon ha mayde maɓɓe nden hewti, ɓe iwata ka hoore leydi ɗo ha ɓe lando ruttede ka hoore leydi ɗo ɓe golla ko moƴƴi. hatta o wi kanko subhanahu wa ta'ala qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. neɗɗo on o wiya e Allah sanga mayde makko nden hewti, Allah mi torikema ruttelan ka adna ga taw seeɗa mi golla moƴƴere komi accuno komi gollali. subhanahu wa ta'ala jaabo neɗɗo on kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wawata wonde ko konngol ngol tawi ko ma o wowla mo ari ha hewti ɗo no accuno julde, ma himo accuno korka, ma himo salino ittude zakka, ma himo salino jollude golle moƴƴeren, ma himo jokkuno ko boni, ko konngol ngol tawi mo hewti ɗon waɗi noon ma o wola ngol. ɗen andi ɓurɗo wonde keefere adna on, ɓurɗo wonnode bande adna on, ngol konngol o wolno ngol ɓay o hewti ɗo. ɗum ko hombo fir'aun. ɗen andi fir'aun o tuubuno ɓaymayde nangimo, kono tawi nafata ko tawi ɓaymayde nden hewti o woli konngol ngol. ko yahunoɗo ha wi yimɓe muɗum ɓen ma alimtu lakum min ilahin gayri, o wi yimɓe makko ɓe misra mi andana on reweteɗo goɗɗo ngo si wona min, mi anda heɗo mari reweteɗo si wona min. yeehi ha o tawi ɗum ɗon no fanɗi, o mooɓi yimɓe makko ɓen o wi honɗum fa hasara fanada fa qala ana rabbukumul a'la. o mooɓi yimɓe makko ɓen o noddi o wi ko min woni joomi moɗon ɓurɗo towude on. fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula. Allah nangirimo noon donkingol mo konngol aranol ngol e konngol sakkitingol ngol. hon wonno konngol aranol ngol ko o wi ko ma alimtu lakum min ilahin gayri, mi andana o reweteɗo si wona min. konngol sakkitingol ngol ko honɗum, ko wi'ugol mo wondema haray ko min woni joomi moɗon ɓurɗo towude on. ɗiɗo konnguɗi no jeeya e ko ɓuri bonde e ko wooli, ko waɗen andi ƴettugol haqqe Allah on no jeeya ɓuri mawde bonnereji ɗin fof. ko ɗum waɗi sirku no boni ɓuri bakkaduji ɗin fuu, tawhid no moƴƴi ɓuri moƴƴereji ɗin fuu, jonnitugol Allah haqqe makko on no moƴƴi ɓuri moƴƴereji ɗin fof. yeebugol haqqe Allah on jonnamo goɗɗo go mo wona Allah, ɗum woni sirku, ɗum no ɓuri bonde boneji ɗin fof. idan Allah wi ko nangirimo ko konngol sakkitingol ngol e aranol ngol, nakala al akhirati wal ula, yaggingol mo ko wolno kon ko sakkitode ɗo e ko wolno kon ko aranum. idan ndaren ɓay kanko fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala woniri halkugol mo, nangimo ɓay okiki ka ndiyan ko konngol hongol o woluno ton
o wiino konngol honɗum konngol ngol o wolnongol ko honɗum o wi wondema amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin. Gollo o sakkiti wolde kanko Firawna o wi mi andi wondema ala mi gomɗini wondema ala reweteɗo siwana ommo bani israila gomɗini. amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil, mi gomɗini wonde ala reweteɗo hay goto siwana ommo bani israila gomɗini. jaka yo konngol ɗo ko honɗum mana maggol on ko la ilaha illallah, kono o takkoyi kadi o fewnal direct o innali amantu annahu la ilaha illallah, mi gomɗini wonde ala reweteɗo sona Allah. o wi mi gomɗini wondema ala reweteɗo sinamo bani israila gomɗini on. o jaɓal wonde inde Allah ɓay mo wino Allah ala. idan kono Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko hombo bani israila gomɗini. Allah landitimo o wi al'ana wa qad asayta min qabl, e joni noon wolotangol konngol ɗo ka mayde nden nanguma ɗo wiyata a jaɓi reweteɗo ala sona Allah, ko fewno ɗo wolta ɗum. Allah wi Allah ala joni ɓay a woli ɗum fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. hande min danda e ɓandu ma ndu ñolgol, min danda ɓandu ma ndu ñamede, min danda ɓandu ma ndu sunnede, fiya a wonan aroɓe ɓaawo ma ɓen mande an Fir'aun. idan jaka yo si tawi neɗɗo jaɓali tubude rutto e Allah subhanahu wa ta'ala, o waɗa yamiraɗi ɗin, o acca haɗaɗi ɗin ha mayde nangimo, ko la budda o wiya honɗum qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. idan haray oɗo tubu biye ko oɗo woni toɓɓere arande nden e ruttagol haade ko Allah subhanahu wa ta'ala fiyo Allah yafa ɗum bakkatuɗi ɗin. joni noon ko wiyete tubu biye ko honɗum? tubu biye ko wiyete ɗum ɗon kon ko arrujuu ilayhi min ma'siyatihi ila ta'ati wa min al-bu'di anhu ila taqarrubi ilayhi wa min rijsi zunubi ila tatahhuri minha fa inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. tubu biye ko wiyete tubu biye kon tigi tigi ko ruttagol faade ka Allah, iwa e yeddugol mo ngol, yaha e ɗoftagol mo ngol. iwa kala ka waɗanoɗa geddi ton, yaha ka ɗoftareji, sa waɗi ɗum haray a tuubi. e honɗum kadi iwa doggugol Allah subhanahu wa ta'ala, ara ɓattuɗamo. doggugol Allah wona fi neɗɗo wawi doggude Allah, ko ma'ana bi ma'ana si tawi woni a yahali ka Allah nodduma ɗon, Allah no nodduma yahu juula, himo nodduma yahu hoora, himo nodduma ya ittu zakka, himo nodduma ya anaafu. kono joni ko nodduma e mum kon a yahali, a yahi e goɗɗum go ko o noddama, ko goɗɗo go nodduma ɗum woni ko seytane nodduma e mum kon, bi ma'ana haare a dogi Allah. joni noon fi ɓattagol mo ko honɗum, ko ya artu ka o nodduma ɗon wona ɗon. ɗen andi konguɗi seydina Ali radiyallahu anhu no woluno ñande nde o lonti ka kutuba makko arano, o innuno wondema honɗum innahu man lam yanfa'uhu lhaqqu darrahu lbatil wa man lam yastaqim bihi lhuda sara bihi dalal. o wi ande dey awa si gonga nafaali goɗɗo de ɓe fena lorraymo. man lam yanfa'uhu lhaqqu darrahu lbatil, si tawi a daraki jemma fo juulugol, pellet a daroto ama jemma fo. ɗiɗo no anda pellet wona ɗi gotum, na gotum ɗi fawtini, wona gotum ɗi deƴƴinta ɓernde, wona gotum ɗi nafata. kono noon si tawi woni daragol juula jemma sattanma, a tawoye jangugol daro ama jemma fo sattanama. a tampanay ɗumɗa ma tampana ɗumɗa. sa a tampali joɗagol jonto waaju, a tampa joɗagol dara musique, ma joɗagol dara film uji layifuji, a tampanay ɗum ɗon. man lam yanfa'uhu lhaqqu darrahu lbatil, si tawi tun a tampanali gonga on, sikki ala fenade nde lorrata a tampanayde. wa man lam yastaqim bihi lhuda sara bihi dalal, si peewal ngal ari ha a yi'ingal, a ƴettali ngal jaɓɗa ngal tabituɗa e maggal, majjere nden ƴettete yaada e maɗa ka faala ton. idan ɗiɗo konguɗi kanko seydna Ali no jeeyano e hutuba makko mo o wanno on ñande o lontina e hoore julɓe ɓen. haɗay ko fi honɗum mi wolde ɗi konguɗi ko en andu wondema sen tampanali gonga en tampane fenade, sen jaɓali gonga en jaɓa e fenade, sen jokkali yamirore Allah nulaɗo en jokka yamirore seytane. a wawata wonde an neɗɗo on a jokka goɗɗum, wawata wonde. ko imma jokka ko Allah nulaɗo noddi e mum kon, ma jokka ko seytane woni noddi e mum kon. jonnon daaru ko honɗum ɓuranma. si a waɗi yamiroje Allah e nelaɗo ɗen, an tiki Allah nulaɗo jokkiɓe. si ko seytane yamiri kon ko nulaɗa wadde, haɗa ko seytane jokkuɗa, haray andu a suɓike ko ɓuuri bonde kon e hoore ko ɓuuri moƴƴude kon.
haray ko ya iwka doguɗa Allah ton anda seytane ko gaño maɗa. Allah subhanahu wa ta'ala o andini en gaygu seytane gon o wi inna cheytana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair. awade seytane ko gaño moɗon jogitemo gaño ande ko noddata kala jokkuɗomo kala weldidiniɗo e makko kala ɗoftiɗomo ko fiyowo neɗɗo yiide. iden haray si a jaɓali wadde ko yamira kon a jaɓali accude ko haɗa kon sikke ala a waɗay ko seytane yamiri acca ko o haɗi kon kanko ko haɗata ko juulugol ko haɗata ko ittugol sadaka ko haɗata ko moƴƴugol yimɓe ɗon haɗatama ko kala ko Allah yamiri kanko seytane ko ɗum haɗata kala ko Allah haɗi ko ɗum o yamirta. iden haray so tawi neɗɗo julɗo on jaɓali ruttitagol faade Allah subhanahu wa ta'ala o waɗay ɗum ɗo. donc haray koyo on tigi iwu e dogugol Allah subhanahu wa ta'ala o ɓattomo o iwa e tuundi bakkatu o laɓɓino e ɗum o ara faade tuubu wiye kodi Allah mo yiɗi yimɓe tuuboɓe. haray ɓe wi noon tuubugol ngol inna tawbata min adzunubi wajiba ala alfawr la yajuzu ta'khiruha aw at-takasul fiha fa inna ta'khira tawba zambu yahtaju ila tawba. qala Allah ta'ala wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima. haray tuubugol ngol ko waɗɗi ɗum kala nde on tigi woli fenade mande o ño'i goɗɗo mande o waɗi ko kala ko woti ko bone haray no waɗɗi e hoore makko yo tuubo rutto faade Allah subhanahu wa ta'ala kisan wata wi ko haami so on ti oɗo haami bimana taswifu tawba wiigol ko haami jomba mi acca zina ko haami heɓa mananko mi acca yeygol ko harmi ko haami heɓa jawdi buy mi darna ɗum ɗo mi waɗa ɗum ɗo somi yaha hajju on haamiji ɗon so tawi neɗɗo jokki ɗin o waɗi taswifu tawba o tinnaki o tuubi o rutti faade Allah subhanahu wa ta'ala o perde ko waɗi no jeeya e laawol ɓurgol bonde ko seytane woni majjinirde yimɓe ɓen danda ɓe heɓugol yaafoye Allah on e nennugol ngol tuububuye on wiigol ko haami ɗum waɗa ɗum ɗo ko haami waɗa ɗum ɗo. eyi ɗen andi arino e deftum tusukun ko mawɓe meɗen janneno en ka ay ko yaagal fuɗɗortende jande ka meɗen o wi wala yajuzu lahu ta'khiru tawbata wala yaqula hatta yahdiyani llah fa inna dhalika min alamati shaqai wal ghizlan wa tamsil basira. ko wita neɗɗo julɗo o wi'u min dey miɗo jooɗi tummidiri juuɗe an ɗen habbi ha ñande Allah fewnimmi wo mo jooɗi mo nennude tuububiye o wi waggol ɗiɗo ɗiɗi nennugol tuububiye e jooɗagol ronka ɗaɓɓude peewal inna nde Allah fewni ɗum o feway o wi ɗum ko min alamati shaqai ko jeeya ɗum e alamande wonde o neɗɗo ɗo ko malkisaɗo wal khizlan ko jeeya ɗum e alamande wonde neɗɗon ko accidaɗo e hoore muɗum wa tamsil basira ko jeeya e ko holli wonde neɗɗo on jiiɗe ɓernde makko nden ko meha ɗum o yiyata sina ko dari yeeso makko yiyata ka woɗɗi. idan haray tuububuye on no waɗɗi e hoore kala neɗɗo. Allah subhanahu wa ta'ala ko noddi gomɗiɓe ɓe fof ɓe tuubu o wi fa tuubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun tuube ruttoɗon ka Allah on fuu ko onon yo gomɗinɓe. no woodi yimɓe goo ɓe tawata sa inni ɓe tuubu ɓena ko kefere tuubat naam kefere tuubay kono noon julɗo kadi tuubay waɗi julɗo no mari bonnereji. nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kullu ibnu adama khata'un wa khayru khata'ina tawwabun. ɓiɗɗo adama fof fal jeyi ɓiɗɗo adama fuu fal jeyi ko ɓuri moƴƴude e fal joɓɓen e ko tuuboɓe rutto faade e Allah ɓen. idan haray tuubu gongol ko waɗɗi ɗum e nennugol tuububiye on ko bakkatu kadi mi mana sa waɗi bakkatu haray a heeɓi on ɗon bone si a yawnike a tuubi haray ko on bakkatu ɗon tum marɗa sono sa waɗi bakkatu on a nenni tuubu gongol hara a heeɓi bakkatu goɗɗo go kadi honɗum nennugol tuububiye on. ɓe wi ta'khiru tawba dhanbu yahtaju ila tawba nennugol tuububiye on kadi ko bakkatu haton jinɗo kadi e tuubede e muɗum. idan ko ɗum waɗi neɗɗo no hani tinnade ko waɗi sen andi bani adama o andalajal makko ngal konde hewtata o anda ko homde o mayata sa wi ko ha waɗa ɗum ɗo si waɗa ko moƴƴi ko ha waɗa ɗum ɗo si acca ko boni si tawi noon a muyanano kawgol ɗum hande yara a perdi. idan haray yo neɗɗo on daganaki mo nennugol tuububiye on ma waggol ngamelo e muɗum sabu nennugol tuububiye on ko bakkatu hatto jinɗo kadi tuubede. Allah subhanahu wa ta'ala o wiyan ka deftere makko o wi kala neɗɗo golluɗo ko boni wa man ya'mal su'an kala golluɗo ko boni ka ina man kana wonɗo o wonɗo woni ko julɗo woni ko kefeero
aw yazlim nafsahu ma o tooñi hoore makko tooñgol hoore muɗum ngol ɗen andi neɗɗo on no tooña hoore muɗum ɓe wi'i tooña ɗen no fecci pecce tati fe tooñugol Allah subhanahu wa ta'ala no ton ɗum no sirkal ngol mo tooñugol tagore nde yeeba haqqeji maɓɓe en no ton tooñugol wonci mum kin tigi e hoore mum no ton idan si tawi neɗɗo on golli ko boni ma o tooñi hoore makko Allah subhanahu wa ta'ala wi summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima ɓaawo ɗum o yiltitike ko Allah subhanahu wa ta'ala o tuubi o insinike o taway Allah ko yaafotoɗo Allah ko yurmeteɗo ndaren moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma o wi'i akhbara Allahu ibadahu bi afwihi wa hilmihi wa karamihi wa sa'ati rahmatihi wa maghfiratihi faman aznaba zanban saghiran aw kabiran summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima o wi Allah humpitu en e o aya ɗo o humpiti en honɗum wondema si tawi kanko Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en himo jogii yaafuye himo jogii nennugol ani a bonnata tun o nangue ma ɗon o piye a bonnata tun o nangue ma ɗon o soke a bonnata tun o halke ma ɗon e ɗon a bonnay o nennanema bonna o nennanema ha ɗo ko an Allah ɓuri yiɗude ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yuakhiruhum li yawm wata do a sikku awa ko Allah no welsindi e koko ɓe yimɓe toñoɓe woni e wadde andu do ko o nennani ɓe ko ha e ñallal ha e ñalande o welsindaki kono noon ma tama mo waɗani ɓe rendez-vous ko ɓe fottata mo waɗi ñalande o nangata ɓe ko ɗum hade o hawjanali ɓe idan haray o wi wondema Allah no humpitude jiyaɓe makko ɓen fi yaafuye makko on e nennugol makko ngol e moƴƴugol makko ngol e yaajugol yurmede makko nden e yaafuye makko on o wondema mo bakko ni bakkatu woni bakkatu on ko to soko woni bakkatu on ko jano si o ruttike ko Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi ɗiɗi wiɗen ɗa sarteji tawuɓe ɗin tati sarteji tumuɓe ɗin tati ko honɗum ninsugol ko feƴƴi kon e bonnere fiɓugol ruttata ko e bonnere nden e toro noon Allah subhanahu wa ta'ala yaafuye on so on ti waɗi ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yaafantomo ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala o humpiti e wondema neɗɗo kala no bonnere makko nden foti kala no nde mawniri si neɗɗo on tuubi Allah yafantomo o wi qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم هذه الآية الكريمة دعوة لجميع الأساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر الله سبحانه وتعالى ووي نلا صلى الله عليه وسلم هم بتجيا بمكو فإن تم ببنر به يا عبادي الذين أسرفوا ووي لكل عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا وهي كو أنا يجيا بأن فإن تم ببنر على أنفسهم هو مولو لا تقنطوا من رحمة الله تنتج يرمي الله وتنتج يرمي الله den andi hibe addi ka sababu nuzul oɗo aya wondema hari groupe hun gono makka groupe hun kun ko groupe hun kilan ɗuɗuɓe bonnere ala façon e bakkat ko ɓe faggitaki kono ɓaynelaɗo noddi faade dina kan ɓe nani noddandu ɗum ɓe faala arde yo kono kamɓe hiɓe andi koɓe waɗi kon e bonnere no feƴƴiti est ce que ɓe wawa e wonde julɓe hande kadi tawi ko ɗum ɓe woni landitade hoore maɓɓe jonnon ɓe disodiri ene hara enen ɗo si en naati ka diina e hoore o bonnere ko warɗen fuu hino zina hino beere hino rewgol sanamu hino waɗo hino taƴugol ɗadde jetta yimɓe koko waɗɗen fof hara si en ruttike ka Allah jaɓanayi en ɓe wi nolen goɗɗo e meɗen ka Muhammad o lando Muhammad si tawi woni en tuubi si Allah jaɓanayi en si tawi o jaɓanayi en yehi naati en julɓe enen kadi woni ka diina ɓe immini on délégation maɓɓe argol ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona arduno ko sababu nuzul ɗo yo délégation on hewtu Allah subhanahu wa ta'ala addi oɗo aya qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Muhammad yeto ɓe jiyaɓe an feƴƴintimɓe bonnere e hoore muɗum wata ɓe taƴo yurmede Allah nden yoɓe andu do Allah ko yafotoɗo bakkatu fuu Allah ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fuu kanko Allah
ko yafotoɗo ko yurmeteɗo oɗo ibnu kasirin rahimahullahu taala o wi ka deftere makko tafsir ibnu kasir o wi oɗo aya ko noddandu wonande dendagal yeddoɓe allah ɓen noddugol ɓe faade e tuubugol rutto ko allah subhanahu wa taala humpitugol wondema kanko allah towɗo on himo yaafo bakkatu fop e wonande on tuubuɗo rutti faade ko allah subhanahu wa taala acci bakkatu on liman taaba minha wa raja'a anha nane konngol ngol addingol de wonande on tuubuɗo e bakkatu on yiltiti acciti bakkatu on iwi ɓaawo bakkatu on few hara o yiltitake makko hande kadi oɗo allah yafantomo kala no mawniri o wi wa in kanat mahma kanat wa in kasrat wa kanat misle zabadul bahar o wi haysi bakkatu o woniri no woniri o haysi bakkatu on ɗuuɗiri wano nguufo maayo ngon si tawi neɗɗo on ruddiki ka allah subhanahu wa taala allah yafantomo jaka yo neɗɗo on o hana taƴade o hana noon kadi ƴettude ɗum ɗo dalil o sikka wondema awa haare ɓe allah wi yafata bakkatuji ni fof koye waɗa ko faala na ɗum de allah ko woni ko noddude faade accugol ko boni wona rerɗingol faade ko boni seytane no waɗi ɗo kadi dambugal molanagal ngal o natiranta yimɓe woɓɓe goo naningol ɓe wondema madama allah ko yafotoɗo awe ɓe waɗa koɓe faala woɓɓe yaɓe tuuba ina wawi yahude waɗa konko faalaɗa o on tuma inna a tuuboya on tuma mayde ma nden atto ɗum ma nawnare atto ɗum heɓa tigi tigi ko heedayma hakkude tuubugol ngol ma yaha ha ɓernde nden udda par ce que si ɓernde nden uddi hande kadi a nanta waaju andi neɗɗo nde mo fuɗɗo bonnere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam humpiti en si neɗɗo waɗi bakkatu hu gotum ko waɗay nukta sawda aka ɓernde makko kum bakkatu hun ɗon waɗay toɓɓum ɓale hun ka ɓernde kun toɓɓum ɓale hun ɗon kun naatay ka ɓernde ton kun ɓawlina ɓernde nden gokkum si kun neeɓi e nder ɓernde bani adama on yahay ha ɓernde nden nde lanna kornude few si nde lanni kornude hande kadi a wajata ko nana a laaɓanta ɗo reedu ƴetta kala no gerduɗa haray kanko oɗo neɗɗo haray o jaɓata yewtede o jaɓata o famata haray kanko neɗɗo on tigi tigi on e on ɗon saa'i haray madama bakkatu ɗin kornidi ɓernde makko nden o jaɓata o wata famude ko ɗum waɗi haray duumagol e bakkatu on innami tuuboyay ko bone hulɓiniɗo ko janfa ka seytane janfata bani adama sa neeɓi e nder bonnere nden yahay ha ɓernde nden korna hande kadi haray ko honɗum heɓata koko allah wi kon kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun hey terto ɓe ko wajotoɗaɓe nafataɓe fi honɗum koɓe woni e wadde e bonnireji ko feƴƴi kornini ɓerɗe maɓɓe ɗen hande kadi ɓe nanata ɓe famata jaka yo wi'ugol mi yahu waɗoya bone on tuma mi tuuboyay sa renaki a yaha waɗa bone ha ɓernde ma nden korna nde tuuna tawa hande kadi waaju nafarta few idan wata a jaɓu ƴettude ɗum ɗo dalil fi wiyama allah ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fof inna a yahay bonnoya koye nanu wondema allah ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fof siɗa bonnuno doga ara noon tuuba ruttoɗa ko allah subhanahu wa taala acca bonnere nden ko ɗum ɗon ala wiyede an bani adama o idan haray e oɗo aya o wi kanko ɗum ɗo oɗo alhasanu albasri rahimahullah o wi في تفسير هذه الآية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق انظروا إلى الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ويقول تعالى في حق المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا عبد الله بن الحسن البصري رحمه الله ووي e oɗo aya ko allah subhanahu wa taala wi ɗon inna alladina fatanu lmuminina walmuminati summa lam yatubu ɓeɗo yimɓe fitimɓe yani piyuɓe letti soki raɗi wari ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe yani ɓeɗo heferɓe waɗi ɓeɗe golle ɗo ɓe heferɓe warɓe julɓe heferɓe raɗiɓe julɓe heferɓe sokkuɓe julɓe heferɓe warɓe julɓe o wi ɓen ɗon waɓɓe ɗum ɗon summa lam yatubu ɓawo ɗum ɓe tubali yani ɓe ruttaki ɓe artali ka dina ɓawo ɗum summa lam yatubu refti ɓe tubali falahum adabu jahannam ɓen ɗon hiɓe mari lette yiite jahannama walahum adabul hariq hiɓe mari lette yiite sunnenge ɓe kadi iden haray o wi kanko alhasanul basari unzuru ila alkarami wal juud ndaare teddungal e moƴƴere allah subhanahu wa taala qatalu awliya'ahu ɓe wari weldiɓe makko ɓen
e hoore ɗum kanko Allah himo noddude ɓe faade tuubugol, himo noddude ɓe faade laɓgol yaafuye. ɗum ɗon holli wondema Allah ko goɗɗo bonni wo ko bonni ɓay pellet Allah no yiɗi gomɗinɓe ɓen, pellet Allah no woniri wallugol gomɗinɓe ɓen, pellet Allah himo wondi e maɓɓe, himo wonani ɓe. kono ɓeeɗo heeferaɓe worɓe ɓeeɗo julɓe raɗiɓe pii soñjuɓe façon soñjaji ɗin fuu Allah wi siɓe tuubi o jaɓanayi ɓe, o ittiti o wi summa lam yatuubu, ko siɓe tuubali no, siɓe tuubi kan haara no holli wondema nangtirtaɓe ɗum ɗon. eɗen andi no woodi e julɓe wonnoɓe heeferɓe aɗoɓe onde julɓe, ɓe waɗi julɓe ɓen piiji hulɓiniɗi, ɓe tampini julɓe ɓe moƴƴa, kono ɓayɓe ari ko islam ɓe fiɗi hannde kadi kala ko ɓe loruno islam ɓe lora ɗum keferago ngun, Allah yaafaniɓe, waɗi ɓe yimɓe moƴƴuɓe, waɗi ɓe manteteɓe hadal ngal daro, waɗi ɓe yimɓe aljanna. idan neɗɗo on bonnere makko nden kala nonde foti so ruttiri ka Allah, komi faala e wiide kon koye en faamu wondema Allah yaafoto. kono ɓeɗo kadi naafiqiɓe, yimɓe wiɓe hoore mum ko julɓe te naɓe julɓe, ɓe naatiri e ngal dambugal ɗo, ɓe yaltiri e ngal dambugal to, ɓeɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala kambaniɓe kamba honɗum, o wi innal munafiqina fi darki l asfali min annar, ɓe heef naafiqiɓe ɗo kaka koose leyje kan daɗɗuɗi leydi ga yiiti ko ɗon ɓe wonoyta. walan tajida lahum nasiran, a heɓantaɓe ballo. o ittiti o wi illa alladina tabu wa aslahu, sina ɓen tuubuɓe moƴƴintini, si on ti tuubi o moƴƴini golle makko ɗen ɓawde o bonni, Allah subhanahu wa ta'ala holli o yaafoto. idan haray ari e hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala o wi hadis mo Anas ibn Malik radiyallahu anhu o wi o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama no maaka, nelaɗo maaki Allah wi yabna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. yabna adam law balagat dhunubaka in anana as-sama summa astaghfartani ghafartu lak. yabna adam innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. o wi kanko Abdullah Anas ibn Malik o nanirina la sallallahu alayhi wa sallam no maka wondema Allah wi'i ko ayyo ɓiɗɗo adama, an fannin hiɗa noddudela, hiɗa tañƴini moƴƴere anden, mi yaafotoma kala ko woni e jungo ma mi haajaka. ɗum ɗo ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala e hadisul qudsi, ko ayyo ɓiɗɗo adama fannin hiɗa noddudelan, hiɗa jortilan, mi yaafantoma kala ko woni e jungo maɗa mi haajaka. ko ayyo ɓiɗɗo adama haysi bakkatoji ma ɗin tugodiri ha hewtoye duule kammu ngon, yani bakkatuji ma ɗi yeehi moɓidirama ɗi ɗuuɗi ɗi heewi ha ɗi memoye duule ɗen, o wii asa a tuubi a ruttike faade ka an mi yaafotoma. o wi ko ayo ɓiɗɗo adama haysa adanila leydi ndin tew bakkatu, kono a ari ka an a sirkanalan hay fus, mi addante leydi ndin tew yaafuye. donc jeeya ɗum e ko julɗo hani weltorde, bal ko kala ɓiɗɗo adama hani weltorde. yabna adam innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. ko ayo ɓinguel adama haysi a ardi ka an ɗo e leydi ndin tef, yani ko hebbinta leydi ndin immorde bakkatu, kono a sirkanali la ndaren bone sirku. jaka yo si neɗɗo maayi e hoore ko o maayi kon tawi ko julɗo himo wotinɗini Allah subhanahu wa ta'ala, ko bakkatuji makko ɗin ɗuuɗi wo himo tijjana ka o heɓata ko wiyete kon grâce Allah accana mo fiw harana dali mo yiide. ɗum ɗo ko moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo humpeti en no woodi yimɓe aroɓe yawmal qiyama tawa Allah wiye tum ɓeɗo mi accaniɓe ɓe ƴette ɓe naade aljanna. idan si tawi neɗɗo faɗi tuubugol, o faɗoyi ɗum ɗo kadi modi si oɗo sumi hareta o felu hay goto yo felu hoore makko. idan hare ɗum ɗo fof ko tindinta en ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko yaafotoɗo ko yurmeteɗo. haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arsiku en tuubugol ko adi mayde meɗen nden hewtude, yo arsiku en ruttagol faade Allah subhanahu wa ta'ala ko adi mayde meɗen nden hewtude. haray no woodi konguɗi, no woodi kuuɗeji ɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janti, ɗi tawata mon kontiɗi gotum gotum, ɗi wiyata sa a waɗi ɗum ɗo Allah yafantoma, sa a wowli ɗum ɗo Allah yafantoma. inchallah subhanahu wa ta'ala haray ɗen fodi ñande artoɗen ka radio Islam sans frontiére ɗo o, haray en adday ɗin ɗon on tuma ɗin ko jeeyaɗi asbabul maghfira on ɗiɗi ɗuuɗi. kono noon haray ko dambugal arnal ngal tawo e asbabul maghfira on ko yewtuɗen ɗo joni, ko tuubugol ngol taw, ninsugol bonnireji ma feƴƴuɗi ɗin
nin sugol ma ko accuɗa kon a waɗali e moƴƴereji pay si Allah arsukima aya haali hajju tawi hara ɗum no ko bonnere noon si Allah no alɗinma ittali zakka ɗum kadi ko bonnere noon si Allah no okkuma hakkil himo wurnuma himo sellimma a juulata julde nde ma a jultande fewno mayre ma a juulatande no juulirtede ɗum kadi ko bonnere noon idan bonnere nde wona tun yahugol yara waɗa zina na tun yahugol yara beere wona tun ñamugol riba accugol waɗugol yamiroje ɗen tawa no newanima waɗugol ɗe ɗum kadi ko bonnere noon idan ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe andini en honɗum insinagol batte julde ko honɗum juulowo bonni nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe salminali julde wotere sinaɓe maka astahfirullah 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 laabi tati ɗo karama ko ɓe holli wondema nelaɗo ko honɗum insini batte nde ɗo julde ko raɓɓinɗinare nden bimana kamɓe ɓe juuli ɓe gayni kono noon o waɗanaɗo nde julde ɗo e waɗɗo nde julde ɗo on oɗo sina o yaafana golle makko ɗen no raɓɓiɗi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala idan jaka yo raɓɓinɗinare nden kadi ko bonnere nde neɗɗo hani tubude e muɗum wona yahugol tum bonnoya to kondete bonnere bi mana ɗo ko holli koko Allah wi kon tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ko an gomɗinɗo on ya tuubu ruttuɗa faade Allah imma ko bonnireji wonɗa wadde ma ɗum a ala e bonnude ko anduɗa kon kono noon hiɗa raɓɓinɗini e ko hannoɗa wadde kon ɗum kadi ko ya tuubu ruttuɗa faade Allah subhanahu wa ta'ala haray inchallahu ɗen toro yaafuye e daroɗen fewno ɗo haray ɗen hanno yaade ko juuti kono noon haray ɓay ko fuɗɗode nden ni haala en darotoɗo inchallah subhanahu wa ta'ala en jarni musidɓe meɗen ɓe wonɓe ɓen karadiyo toon e ɗumle haray ɗe jarna kadi siɓɓe men wonɓe ga ɓen cheikh Isa e jawɓe e cheikh Ibrahim haray en wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli haray kala wona heɓirɗen tan en nanina yimɓe ɓen sigaɗi konnguɗi ɗo inchallah subhanahu wa ta'ala ɓay haray ɗum ɗo ko nafoore men ko nafoore maɓɓe ɗo haray mo kala no mari embere ko golli kon e muɗum to Allah subhanahu wa ta'ala waɗan ɗum kamande yama assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh haray ɓe julɓe nene ko ɗo ɓe weltanama onon kadi tawdede amen ɗo ɗe o nema ɗo ɗe jentuɗa ɗe karamakoɓe meɗen tedduɓe ɗo fi o alhaali mo tawata ɗo ɗe honne nantelan ko nafoore molanade wonɗen e heɓude muɗum ɗum ko honɗum ko famugol dina mum kan jokkira ɗum kadi no allahu yamiri ɗum noon ɗum ɗon e wawi heɓude ɗum wo ka bindi e wawi heɓude ɗum wo ka bindi si tawi hawri tun en jokkali bindi ɗin e karamakoɓe anduɓe bindi ɗin kadi walliti en famuɗen haray ko honɗum ɓureten heɓude e muɗum ko soñdia koko nannomi docteur no maka ñande goo wo neɗɗo ko Allah wallatamo wo si tawi o majji lawol ko si tawi hawri o uyali o wubbali o hontelan o hawjali si wona ɗum o muutoy to tawa so yama yo yilto kadi sina wano tawde allahu taala yurmede makko nden no yaaji mo tuubi ruttike kanko o darata bone mo neɗɗo o waɗuno on degré muɗum e mawnugol ko darata ko yurmede makko nden emo tagi on ko kanko tagimo ko kanko hundi piiji makko ɗin 9 e 10 so newnano neɗɗo o waɗata o yurmina o tigi ka ɓatti o jaɓanamo kono en ɓiyay misal ɗo ɗe mo nangi ɗo lawol tawi misal enen hiɗen kobaya ɗo mo nangi ɗo lawol no fokkiti simanteri misal o ƴetti lawol o hammi bambe to ɗo si tawi o anda ton o anda ko bambe to o hucci ɗo ɗe o nangi to lawol o yaari noon ha o memoyi saare ko yahaynoɗo simanteri on andi go o jiifa on soñjoto ɗiɗi kanko tigi ɓandu makko ndun tampi tammel ngel honɗum tan on o yeɓirimo yarugol bonnere nayaɓel ngel ko honɗum ɗo yo hewtitu honto simanteri haray siko haaju feƴƴaynoɗo haray haaju on feƴƴi kono Allah darata kañum on ɗen giiɗe men ɗe yiyeten enen tagu makko ngun ko yurmede makko nden e honno jaɓugol makko tuubugoye on e weeɓitangol ɗen fiyen tuubu ruttuɗen on ko ɗum o ɓurata nangude haray noon na ɓeyditugol e ko karama ko meɗen maaki ɗo kon ko darugol tun toɓɓe e haala meɗen ɗo ɗe misaluji meɗen wonɗi ɗo ɗe kadi andintina jama on haray meɗen raɓɓinɗino fewno ɗo yo cheikh Atigu joni taw on konngol ngol ton ɗe haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh Atigu assalamu aleykum mi udditi assalamu aleykum nala toon nam
inshallah لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم علي برتديك كلام كمال مستاذ محفوظ با ما برتديك من فتو عيسى كنيم الشيخ إبراهيم علي أو برتناما ونجرناما علي كنون كلام كو بمدن بماكي دونون علي كو فوتو نني إن شاء الله en daray no ɓe continuiranayin o mawluɗo asbabul mawfira on tuma kadi ƴettoyen kadi mawlugo si allah on jaaɓi si tawi muuyowo o muuyi haray mi weltanike on min jarni on ɓa haray kaka radio ni tanji ɗin hino raɓɓiɗi e ka page Facebook haray mi weltanike on min jarni on programme on yawtiri no faɗira ɗen noon so toro subhanahu wa taala on yo allahu landon yobbo joddi jannatul firdawsi laala hawtidira en fo meɗen ka jannatu ka aljanna makko hare mi weltanike on min jarni on hara mi daro fewno ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh